karon nga adlaw na pukoy para sa akong atubang akong gibit-bit kipaduol na ko sa camera akong gilantaw akong gipaklarong gipadula ko sa camera niling ko scale na ko gigunitan nga bluetooth nga switch para makapag-selfie og layo. Alright, akong gibasa-basa og asang address ug nakita ang address nga gikan dito padulong dire. Og mauna na siya ato nang abrihan din nato lang ngayon kay galangay-langay papugkog abre ako nang case oning maong parcel para makita ang size sulod og ako nang ginay case og lantaw ko sa camera og akong okay sa pagpadayon nato sa pag-unboxing nining wa pa jud na abre nga parcel na hinahinay na kog abre ang mga parcel og nibungad sa ako atubangan ang green nga hooded jacket. Og di na to lang ngayon ni Super Pam kailangan ayan namang kita kaayo no. Ato sa ning hinahinayog abri, asa giling ilingi, bisag halata ra ba yung makita ang alabrihan tas babo dapit. Og ako pang yung gipoke, gituktoyok, og gilantaw-lantaw, og gibali na pud sa pekas, ambot nga no dugoy na. Dayon gikuan na po dire, ay balo na lamang gud unsa na nay. Ana ginhinay na kog abre og sayo naman dai easy open ta charot ra gyud kalaki. Og ana mga plastics gilid akong gibasa. Akong gihikap, akong kusbing-kusbing, nindot siya tela, og ang price tag, gabitay-bitay, og ako nang giabrehan, og ako nang kuana, kanang ako nang ang gibukhad ay, sorry na God, ako nang gibukhad ang kuan mong hoodie jacket, og nindot kayo siya, og bagay ra po ni sa ato kay sa TikTok raman ako nigi-order sa TikTok shop. Shout out ay sa TikTok Philippines nga naa na po slash shop. Dito ta makapalit og sa mga kinahanglan nato, t-shirt, shorts, brief og unsa pa diha. So padayon no nato pag-abri ni basin maigo ba nato ato ni i-try rug sukod og ato nang gisulot ay wa pa di ay. Ato nang gi-tryan og suot. Okay, murata anik say koke. Okay, hugot-hugot sa Super Pam kay medyo oversized na guni atong lawas. So manipadayon ta sa Super Pam og okay na kayo gud siya. Murag koke lagi Murag koke ang atong lawas kay dako putang lawas, dako tanan, wala gamay. Okay. Padayon akong sulot ang zipper. Dayon akong sirado og okay siya tan-awo. Nindot ni siya Super Pam punting tugnaw og mag-drive og motor. So karon mo na akong ginagamit nga mura na lagi koke da sa natanawa na yung nagkoke or e-boy electric boy. So mura to siya kay kuan nang okay jud siya kayo nga isot-suot feeling kayo nato nga mura ta og nag-jacket hooded jacket. So okay kayo siya Super Pam, nice kay siya nga gamiton, bugnaw-bugnaw lang pud siya dili kay tantong init kay ako good initon kay kog lawas gamay kay sulot-sulot og mga close dress, close jacket kay kuan kay kanang nagdali kay ko maningot. Dayon mo na siya ako na pong gikomot ra wala na ko gitarong og sulod ako naghipos og bye-bye.